Oor 3 minute van nou af gaan ek teleport Nieu-Seeland toe. So ek coach oor 3 minute in Nieu-Seeland, maar gaan gou eers hierdie video maak. So ons het gisteraan die Mindset episode 23 gehad. En Sonet was daar gewees, 12 kg af, 10 cm af. Christo was daar gewees. En Renay. Christo is 68 kg af, Renay is 37 kg af. Denise was daar gewees, Hashimoto's in remissie, 3 jaar Carnivore, Skintax weg, gout is weg, hare wat uitgeval het is weg, prediabetes weg, hartlywigheid weg, naarheid is weg, migraines weg, foggy brain, Marinette is daar, diabetes omgekeer. Stefan was daar gewees, 7 kg af, Mandy 4.5 op, want sy wou optel, Jaco was daar gewees, gout weg, 41 kg totaal af, 19 kg op Carnivore. Carnivore Keto War Coaching, het werk, my nommer is in die bio. Jacques en Joanne was daar gewees. Pyne weg, fantasties, dankie vir julle getuienis, my nommer is in die bio, WhatsApp my.